lamsago vibe song TT edition bohakte jesakango job talangjakbani junior surveyor Amin te Chainman joma najakmani oboni walk-in interview ni bagui benui date time rwjakha interview puro nokni original document talangma thanai notification koka 8 tarik July 2022 o jaga jar jar post ni onusare token number jak tongnai je o jaga pujano Amin ni naje 1 ni simi 250 jora 14 tarik 7 মাস 2022 16 তারিখে কলাইনাই টাইম কাই 10:30 simi 5 PM jora বেউনি বুট দিজাখা বুট এ সিকলা ভবন খুমুলং আজাগাও ইন্টারভিউ নাজানাই গাও জায়গা जार जार टोकेन नाम्बार रिजाक दङ जत नायदि 1251 simi 1500 jora टोकेन नाम्बार orang kai 15 tarik 7 মাস 2022 কলাইনাই টাইম কাই আমরাবো 10:30 simi 5 jora বুট bo o jagano beni jaga sikla bobon khumulungo जार जार टोकेन नाम्बार ni oro onusare naidi joton rijak tongo omo kai Amini gorong kai je oro kai junior surveyor ni 1 ni simi 102 jora omo kai 22 tarik 7 মাস 2022 kolaike 7:30 simi 5 jora omni interview beni rijaka narwai tongthai khumulung guest house ngai bini kai junior surveyor ni kai chainman ni kai chainman ni 1 ni simi 310 jora obo kai 27 tarik 7 মাস 2022 ni simi kalaike time kai 7:30 simi 5 jora beni team rijaka board e sigla bobon khumulung ora interview marinai jara chainman ni jomornai rok gata group A group B te group C tongo obo haike bakjak jar jar rokni token number ni onusare rok date nai thani interview o obo hingke chainman ni jara interview na thanai rok borok ni jeskupono original document tlangai thanangnai borok ni je kagoj potro rok je jomare mani onusare qualification di mani aborok jotono original tlangai ma thanai interview photo jar jar date nai rok interview pro thangde oro jar jar token number ni onusare joton date rijak tongo hingke norok o notification download khaina di description link o thangai norok kaham ke nai taisa thangmano hingke aswkno haino hai jotono no hambai।